O te whaatalo whātu i le nei tae au ma lole soifua manuia, alo mai o tālalo Radio Samoa. Whaatupula ia pele motu sia, manga o ia waia o pou ele tise i kala i estete. O le kopa le olo i totono waia ele tise nei olo o toe whaatau e tangata ngā oi. E maua mai ai le tupe, peita i olo popolenga, e le ngata o lo lātou lava saunga le mua o tangata lau tele. Ona o lea e umalava na oti waia o lo ola, ma tu uai lava whaapea. Ua se fulu walu masina te alu ona whaawa upea i kala i estete. Ma e whaapea o totono o le ono masina te alu ai. Ua whaaupopo pitonu e whaiai, mai Springfield, a ngā e New Brighton. Mai le pūlenga le Orion Electricity, e ono ma wai le soifua i le o oti o waia e le tise o lo ola. O le kopa o lo o toe whaatawe i lātou nei wa pia i tūsale ma le se fulu tā lai le kilo kalama. Ma ua sawai ma le whiau, e sili ai le alu e su ele ngā aluenga. E le ngata lai waia e le tise whaapea fo i power boxes, ma o pusa nei e le na o kalai estete o lo o tupuai. O le a fo i e whaia isi vaeng o le atunu. Ua pasi ma le tasi miliona tupe whaalu ale Orion e toe whaalelei ai, waia ele tise whaaleanga ina. O le tala fia mō tangata papa moa la lātou whale mai luas fulfaitu la o le atatala i le amatanga o le tausanga fō. O le masino Januari leo le atatala i le consult tolu wono lima papa moa, ma o le ulua i whale mai fo i lea, luas fulfaitu la i Bay of Plenty. Mai le pūlenga o le au nai tangata lau tele le ngata o le mawhaiona o mai e wa ai whaafesanga ai. Ai o le amawhai fo i ona whaatala noa i lunga o le telefoni. Walus ful ma le iwa tā laiva ai ele tangata matua, ai fast ful wiwa tā la mo le tamaititi. Ma olo iele nau ta inga o le pūlenga ia mawhaiona wa ai fua whanau i lalo le sfulu whātau sanga, whaapea tangata mātutua e Umia Community Service Cards, fua i le fesoa soani mai le te whatuora ma le Primary Health Organisation. O le amawhai fo i ona whai ai whaata i le consult tolu wono lima, ma a tono se taimi o i luma tatala se whale talavai. O se whaamama a venga tele mō tangata papa moa, whaapea nu ula lata ane, lea o loo malanga mamao i le whale mai tauranga i le level le pō. E umane ana nafi e whaangatai talo sanga o pālota toe whaitau, e na o le tolu i tū mālo wa whaaulu aloa ia talo sanga e te tauna toe whaitau a lātou pālota. O le mai a whailo mai ai o le whaitau ngalo i o le pālota ni usila i le aswharailo le vai aso talo ai, na tu mai ai aso e tolu e whaaulu ai talo sanga. Ma o i tū mālo e tapuni ane le avanoa na nafi wa whaaulu o Nelson, Mount Albert Matamaki Makauro. Ripoti e whaapeo le tau nei e amata toe whaitau e le pālota Nelson, a o Mount Albert Matamaki Makauro e mai le aso ngā fu o le vai aso fou. Le se taimi whaatapu la watu ina mai e toe whaitau wai, ma o loo anga vaa fo i sui momoe, na tau vai le whainga pālota i tū mālo nei e tolu, e awi nātu ni o lātou sui e mōli mawina le toe whaitau o pālota. Mai i tū mālo whaapālota nei e tolu, e tasi o loo whaatalo sangaina i le Labour, o le tū mālo leo Tamaki Makauro, le e whaapālota o loo sili eile sui o le pātia Maori, takutai tash i ape eni e nare o le Labour. O le isi lua o loo whina wina le National, le o loo sili eile sui o le Labour i pālota e lua se fulu i Mount Albert, ma o Nelson o loo sili e fo ile sui o le Labour i pālota e lua se fulu maleiva. A whai ai umane e iai se suinga i le unga o pālota. O le a whaatonu ina loa e le whaamisinonga le komisi o whainga pālota e toi sui le polo a inga aloa ia mo i tū mālo nei. Po linga mai wa vave la i titi le Auckland Transport ma ana fuafuanga na whaia mo le awan le karanga hape po le K-Road. O le ana iei fuafuanga le pūlenga o le a ave e sea umaka paka o lo o paka ita avale i lunga o le K-Road ai whaava noa mo whiwa inga pasi. O le a whaamoemoenga na whaape e amata aloa ia mai le vai asofou, peitai. E le o talia ina e pisinisi, a e sili ai o le pule nuu o aukilani Wayne Brown, ma o le ua toe tolo pō. Whai mai ma le pule nuu, wa vave tele le Auckland Transport. E mai le Auckland Transport e ui wa toe tu atu i tua le awala mō pasi, e le o suia i lava le amata whaasa o te avale. Ona toe paka i lungo le K-Road, amata mai le wha ai ungo le vai aso nei. Ona o leo le awhai o whaapito o se loading zone. O le masino Februari le watu atua i tua le aloa i aino le whaalau telo le awala, mō whiwa inga pasi. O ni fuafuanga wa whaaliai e le toa telo le au whaipisinisi K-Road le whaanoa noa tele, ona o le aafe ngata ai a lātou whale o loa e tangata whaatau. Ma tala whaaiu, o leo le ata tala whaasolo atoa le laina telefoni whaapitoa mō le malo loa ino le mawhauwhau. Luas fumal whai tū la, fitu aso le vaiaso leo wa whai mai le Youth Line, o le ata tala i pele helpline ma o se fesoaso ani tele lea, mō tupulanga tala vau o loo mo o mia se isi e tala noa i ai i mea o loo ma mawhai le mawhauwhau.
O se tasle nei au nanga na mawhai ona whesoa soani tala vau e o atu i le se fulu lima afe. I to tono le tausanga walu, peitai, na whaawhainga tā mo i lātou e mo mia i na i taimi o le pō. O nei le i mawhai o nā wanoa whaasolo atoa. O le laina telefoni le nei ala youth line e whaiai ana sa ilinga se le ni le tausanga. E su e le tasi tesi wha miliona e whaawa wai, peitai. Ua whesoa soani mai le whale tūpele ASB, ma o le au lātou whaatupeina le o lai o le laina telefoni le pō. I moli mau maia i lātou o lo whesoa soani i talavau o lo sulu atu. O le toa tele o tūpulanga o lo tala noa iai, wa mawhauwhau e pūle leola, o le self-harm, po o le toe tau mawhai lava leo le tangata lava ia e wha o manua ia te ia, wha apea matalavau o lo o sawa ina. O tala nao le nei tai au, manuia le aso.